Film je sniman 2021. na Velesajmu u Zagrebu, kada su bile najveće gužve za cijepljenje, kada se prvi put pojavilo cjepivo Pfizer. Mi smo film snimali par tjedana i snimali smo razgovore ljudi koji su bili u redu, čekali red, koji su se cijepili i nakon cijepljenja. Film je prvi hrvatski film općenito koji je BBC kupio ikada, znači u povijesti. Engleska publika je pogledala film ove godine u 2. mjesecu. Film je također otkupljen od strane portugalske televizije. A premijeru je imao prošle godine u Sheffieldu. Najzahtjevnije je bilo to što smo snimali sve usred COVID pandemije, kad je bio lockdown. Bilo je i zahtjevno i po pitanju ekipe filmske i kasnije postprodukcije i svega. De facto je to bio neki, nakon godinu dana stajanja, neki prvi izlaz sa kamerom iz naše male firme, tako da sve nekako bilo usporeno, teška je bila komunikacija s institucijama vezano za dozvole. Film od kojega nismo previše očekivali zato što nismo ušli u taj film sa nekom dubokom mišlju, nekom detaljnom razradom i nekim razvojem, nego smo jednostavno reagirali na trenutak kad se desio. Tako da, mislim, film je opservacijski, ti u takvoj tehnici snimanja nikad ne znaš što ćeš na kraju imati u montaži, tako da smo imali malo i sreće. Mislim, Goran Dević je majstor u toj vrsti dokumentarnog filma. A kasniji uspjeh filma, mislim da sama ta činjenica da nas je BBC kupio nam je dala dosta vjetar u leđa za kasnije festivale i za druge televizije. Hrvatski dokumentarni film se sve više i više, na sve više i više mjesta može pogledati. Prije to bilo jako usko, jako ograničeno, Zagreb Docs i još par malih manifestacija. Sada je tih festivala sve više. Hrvatski dokumentarni film je ušao u ravnopravnu konkurenciju i sa igranim filmom na Puli. A internet je, hvala Bogu, tu jako puno pomogao, zato što postoje platforme koje otkupljuju filmove. Ja bih rekao da hrvatski film već 20 godina je jako dobar, samo što nije bio toliko vidljiv kao zadnjih 6, 7, 8 godina.